Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы биздин подписчиктер, Мустуй каналынын катталуучулары. Бүгүн биз Кашкар кыштак мал базарына келип отурабыз. Көптөн бери келелек болчубуз. Бул жерден азыр сиздерге бул мал базарга бир айта кетейин. Жылкы бул жакка чыкпайт. Мал жандыктарды тартабыз. Кой, уй, бука жана башка мал жандыктар. Андыктан биздин канал менен бирге болуңуздар. Жакса бөлүшүп комментарийге жазыңыздар, кийинки базарга эмнелерди тартабыз. Мына Кашкар кыштак мал базарына тай чыгыптыр. Эркек тай, 35 000 сом. Жашы канча болуп калды ушунун? Жашы 1 жашар болуп калады. 1 жашар, жазга 1 жашар. Атасы кандай? Жакшы ат беле? Билбесиңби? Мына эркек торпок майда 1 жашар болот, Тез калабызбы? 40 канча? 45, 5 000 сом. 2 жаштан өткөн бука экен. 56 200 сомго алыныптыр. 56 200 сом. Мына бука 81 000 сом болуп тур. 2 жаштан өткөн. Мынандай танка ала бука өтө чоң бука экен. 102 000 сомго берилбей жатат экен мына бука. Чиренген бука экен. Мынакей караңыздар. 102 000 сомго берилбей жатат. Бер 1,5 миң бер. Ya monağaca konuşuyoruz ki. Sizin sözünüzü aldım. Bu sefer hem bu kovazlar gitti. 1,5 ming so'm. 5 so'mga jo'g'ira. 1,5 ming so'm. 1,5. Anaka. Молодец, anda. Ana şey. Beramiz siz yapacağım hatta. Ya berse satalım. 73,5 000 so'mga satıldı şu. Qancha bo'ldi? 73,5 bo'ldi. Aparıp kumsularga qo'yaverlar, he? Ana bir yana. Çok şey boy kolaydan. Hazır 73,5 oldu ha. Bayağı bir şey özleyapti. Buna 1,5 ming berip qo'ysan 72 olur. Bir yoqda tuturar boshda. Bol. Мына бука экөө 138 000 сомго сатылып тур. 2 жаштан өткөн букалар экен. Алып байлап атышат. 138 000 сомго. 138 ming so'm ekan. 79 000 сомго байланып тур деп атышат. 58 000 сом кем бар дейт. Жашы канча бунун? 2 жашар. 2 жашар. Букаларды канчадан отас экен? Өтүптү. Айткан басы. 290 ба? Жашы канча булардын? 1,5 жаштар экен мына карагыла. Багыш керек экен, Бага турган букалар экен. Elin kam vardı orada. Жашы канча? Yaşını sen de bilmesen ben şu yaşa gelip bilmeydim. Билбейсизби? Мынакей. 1 жаштан өткөн. Мына бука 67 000 сом деп атат экен. Мына 2 бука 110 000 сом болуп тур. Сиз көрүп аткан 2 бука 110 000 сом. Бага турган букалар экен. Мына 55 000 сом кем бар дейт. Боз дагы экен, сүтү дагы бар экен, Канчаны туган? 4 туган. 4 туган экен. Каяктын малы? Кара суунун малы.
Mına 60 bin so'm ekan 3-chi bolasi torpog'i. Urg'och ekan. Jilini qarаңыз ата. Mına bu torpog'ini 50 ming so'mga olib tur, 3-ni tug'an. Bana paça. 60 bin so'm ekan, 2-ni tug'an. Torpog' urg'och, ha? Torpog' urg'och. Qayerdan malı? Qayerdan malı? O'zbekku. Qancha sut beradi aka shu toqda? 5-6 ta. 5-6 litr. Mına urg'och torpog'i bilan mına 65 ming so'm deyapti. Qayerdan malı? Shu yerda. Otsadirning malı ekan. 3 tug'an malı. Mına uyda 45 ming so'mga so'rayapti. Bağlaşıp çıktı. Mına erkek torpaq bilan mına 70 ming so'm deyapti. Qancha sut beradi? 6-7. 3 tug'an o'xshaydi. Ikkinchi bolasi ekan buni. 55 ming so'm. Qanchani tug'an? Ha, bir tuğan. Biri tug'an ba? Biri tug'ib tur. Torpaq erkek urg'och. Urg'och. Ötken yan bir sırap gitti. Bu niye çıkarıp geldi? Qayaqdan mal o'shanda? Çapalak. Chapaloqni qo'y. Tilmonday. Mesini ko'rgazib qo'ying. Chapaloqning moli ekan. Mana. Bo'z bo'lgan ekan, tuyelek 36 ming so'm deyapti. Qirq ming so'm dedi. Tug'anmi, tug'an emasmi? Birovni tug'an ekan, 40 ming so'm. Az bo'z, ha? Bo'z g'amajin so'raganlar uchun. Mana 40 ming so'm ekan, 4 ish berdi tug'an, ha? 40 ming so'm. Qayerdan mal aka? 3 kunlik bu. 3 kunlik ekan. Avurgaçı. Urg'och, qancha davlasi buni? 18 dolar. 18 ming. Narxi-chi? 20. Bu yilqi torpaqtorda, ha? Bu yilqi. Bana iş var neden? Mana erkak bu yilqi torpaq ekan, 20 ming kami bor, ha? 20 ming kami bor. Mana 45 ming so'm kami bor. Qanchani tug'an? Ikki o'rni tug'an o'xshaydi. Bo'z emasmi? Qisir ekan. 5900 ga so'rayapti. Kecha sizga berib berganda boshqa olib qo'yishdi. Qancha oldi? 14 14,5 ming bo'lib turibdi. 100. 10 ming 100 eku, ha? Ha, 10 ming 100 so'mga sotyapti ekan. Onisi nech bo'ladi? 18 lira oling. Qanchaga berib edingiz? 18 ikkoviga. Shulay kuni 18 ming so'm. Qo'y berib beribdir shulay kuni. Qachon qo'shqirlar qanchadan olasiz? Bular Nech pul desam, oldimda o'zim. Ha, o'zing oldingmi? Qancha? 28. 28. Bironi bo'l, jekuni. Mana ikki qo'shqir shunda 28 ming so'mga olinibdir. Qancha tish bo'lardi? 4 tishdan ekan, ha? 14 mingdan aylanadi ekan. Qo'ylar qanchadan olasiz? 318 dan 218 yarımdan oldu. 318, 218 yarım. Qancha tish aka bor? Ha, qo'z bormi? Men deganim bular bisar emas ekan. Bular Edilboy degan paroda. Ha, Edilboy degan parod gisar emas, ha? Mana Qozoqning Edilboy degan parodasi. Bular cho'ng bo'ladi, ha? Gisarlar 100 bo'ladi bo'lmaydi.
Balda o bala. Müjdüsü de болады. Mına Edelbay деген Burada paroda alып kelganlar boshqa Edirbayda bo'libdi. 15 Edirbayda ming bo'lyapti. so'mdan deb atibdir. 2 tish 4 tishlar. Mına hozirgi qo'yning o'zlari ekan, Edelbay degan paroda. Hisar emas deb atishadi bularda. Mına qo'ylar 12 ming so'm deydi. 12 shtuk qo'y ekan. Bardığını 8 milyon so'rab atadi, biroq berib beradi. Qanchadan deb otasiz aka? Yo'q, oldik bularni. Qanchadan oldingiz? 7100 bo'ldi. Buna 7100 ha? Yo'q, 6800 bo'ldi. 6800, buna 7100. Qancha tish bular? Kamar beradi. Qo'chqor ha? Qo'chqor. Qo'chqor. Çek. Bedelbay dedingizmi? Edelbay. Ha, Edelbay degan mana paroda o'ylar ekan. Qanchadan bo'ldi? 10 don. 10 don. 8'den. 8'den. 11'den. Aka 10, 11, 8'den ekan. Cho'nglig'iga qarab. Edelbay parodasi. Simittal. Bu yerda cho'nglar da bor ekan, qo'zlar da bor ekan. Qo'zuli qo'y qancha ekan? 8000. 8 ming. Qancha tish? 6 tish. 8 ming so'm. Mana qo'zlar 3 ming so'mdan deydi. Urg'ochi qo'ylar 5,5 ming so'mdan deyapti. Mana 2 tish 6,5 ming so'mga olinibdir. Mana erkakday 20 ming kemi bor deydi. Narxlar urg'ochday 28-27 ming so'm kemi bor. Urg'ochdalar erkaklarga qaraganda qimmat yuradi bozorda. Normal yersiz. Tortadigan esa. Mana 2 qo'y 21 ming so'm bo'lib tur. Qodir aka. Mana buqa 40 ming so'm bo'lib tur. Mana buqa 46 ming so'm bo'lib tur. Mana buqa 38 ming so'm bo'lib tur. Mana 2. Bunlardan 64 ming so'm bo'lib tur. Mana sonli 60 ming so'm bo'lib tur. Enchagini sütü olib ketadi. Jelini cho'ng ekan. Mana 47 ming so'm bo'lib tur. Tuz 10 so'm ekan. Maka 17 so'm. Buday 15 so'm. Hurmatlı bizim подписчиктер, Муз-ТВ kanalının kattalıqçıları. Mına biz Qashqar Qishtaq Qarasuv rayonunun mol bazarını tartib öttük. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат айтабыз. Каттал элек болсоңуздар, подписаться баскычын басып каттал өтүңүздөр туугандар. Жакшы класс басып, видео менен бөлүшүп, комментарийге кийинки базарга эмнелерди тартабыз. Комментарийге жазып кетсеңиз болот. Эгерде үйүңүздөрдө багылган гисар койлор, порода букалар болсо, уйлар, жылкылардын породалары болсо бизге кайрылыңыздар. Жарнамалап беребиз.
Qancha dediniz? 200'den 600 geçeyim. Onlar 600 mü? Mallar 200. Ha, Kara. Qarasun kengsa ekan da. Ha. Saqtalganlar bizlar ekan. Kerak.